ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocela ngokwenza bakhe ola lokho bejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izithazithi siyambamba kade sayebantu kwasunqutuli umfana ohamba nesithunywa. Nkulunkulu simakade mdali wezulu nomhlaba mhlazana ungibusisa ngengelosi yemali ungisize ngingavukela ubusoke kade ngingenabo ngikhohle ilabe kade ngilamba nabo bengilulela isandla ngingenalutho eswini umqondo wami udunguzo oswini mhlazana ephuma inkanyezi yokhanya ngiyacela ngingayiboni ngingcono ngingayiphakamisi ngidide udumo kepha ngiyithoba umuntu ngimazi ngingakhohle ukuthi ngakhulisa ngothando nangenhlonipho nginimele babukela emakhaya egama lami uSinika Imbongi ngiyanamukela khona la kumcebo mfana kagogo YouTube channel 2026 sisamile mkhulu mntaba hayi ngikutholela isiqhoko lapha mfowethu kunengoma ongikhumbuza yona kaSjava la khona ekhuluma ngogogo wakhe yabo ila khona echaza khona ukuthi ke ngathi fame ngangamenza ukuthi akhohle la eqhamuka khona yabo nje une message ayishayayo lapha mfowethu ecishe ngathi iyayigudla kancane lenkondlo mfowethu engibona ukuthi hayi cha yazi mfowethu umbhali umuntu angayisho into efana njengeyakho kodwa ayisho ngendlela ehlukile kuya ngokuthi amagama agijima kanjani emqondweni ahamba kanjani ayofika enhlizweni zabantu mntaba cha ngithulela isiqhoko ngaloko mina laba kwethu ke mina ngumcebo umfana kagogo ungcobo omkhulu umashiya amahle ufuze fulela unyusi iqadi thina safaka umuntu enqinisa vuka sakho ifilanga thina amanye amadoda ebiya ngamahlahla sabiya ngenkomo thina sibhala ngozipho hey madoda ngiyantshela hayi yabona mfowethu ithakazelo zemnandi ngathi nazo inkondlo musuyishaya mfowethu bese balokho ke isalukazi sami sasithini ke sathi ke mina unompunyupunywana uphunyuka ke bemphethe umafavuke njengedangabala intombi zimbuka zihamba namasokazi kuthiwa ithambo lenyonga lihlabela imzondayo yahoshima hayi mfethu hayi cha wanginikeza lezi ayibonga isalukazi mfethu zafike futhi mkhulu zahlala kamnandi kakhulu yazi mkhulu into enzekala la nginokubona abantu besifazane ne uma mhlambe esikhatsini uyajabula ukuthi hayi ngiya esikhatsini ngoba angikhulelwe mase ukuthi futhi noma sikangayi aqale mhlambe abe nestress ukuthi mhlambe ngabe khona into esihleli esiswini kodwa kwesinye isikhathi nokuthola ukuthi unomuntu esifazana othi yena akasayi inhlobo kuma periods kodwa umeyocheka akakhulelwe akanalutho omunye aye ngokugqithela mhlawumbe boma 2 months athi umuntu kade ngima periods for ma 2 months angize ngiyeke so lezo zinto omkhulu zenziwa yini and zilapheka kanjani kunezinye izinto mfethu ezivamise ukwenziwa abantu besifazane esikhatsini esiningi yabo uthola ukuthi kunezinto abazidlayo ezihamba zibe nenkinga esibelethweni yabo khona lezi zinto lezi uthola ukuthi umuntu esifazane ufuna ukuba mnandi ufuna ukufudumala as much as nawo umuntu esilisa uma uzodlala izazinto uthola ukuthi egcineni imsipha isaqina isabi namandla uthola ukuthi manje udla amaphilisi ocansi ngaso sonke isikhathi uligcine seliliwa phansi uthola ukuthi futhi nakhona uthi uyahamba uyenza ucansi uthi uzama ukwenza ingane isperm asaqinile kakhulu because sesibulawe yini sesibulawe leyani same thing when it comes to abantu besifazane uthola ukuthi lento ishaya amaqanda lento iaffect indlela yokuthi iziclean iwomb yabo nakhona futhi uthola ukuthi futhi nakhona abanye ba terminate abanye ba lose ingane yabo kuyenzeka uthola ukuthi umuntu usezolika ebleedile ngenxa yokuthi lapha khona la yathinta khona lezi zinto lezi abayisebenzisayo zama instruments zokuthi ke ba relieve ingane noma mhlawumbe ukuthi ingane ikuphuphumelile isancane kumele ikwazi ukuthi usezothinta indawo ethize leyo nto ikwenza ukuthi ulikuwopha or mhlawumbe nakhona iyenza ukuthi uvele ungophi yabo abanye uthola ukuthi mntaka baba kuyenzeka mfowethu uthola ukuthi bathathelwa izinto ezithize emakhaya thothi umuntu wantshontshelwa ianda wantshontshelwa iphenti lakhe njalo wantshontshelwa ipad yakhe yabo yahamba yayosetshenzwa wavalwa inzalo yabo uma sevaliwe inzalo uthola ukuthi manje usuyabona akusenzeki lezi zinto kumele umuntu osifazana adlule kuzona ngenxa yokuthini ngenxa yokuthi kunento eyiblockage eyife lemnyama ewumuthi omnyama owaphahlwa ukuthi lo muntu loyo avalwe mntaka baba ngoba yabo into enye into emuyinyanga mfowethu esikhathini esiningi baba izinyanga ziba naive azifuni ukukhuluma ngemedical condition yesilungu
yeah ngobani bafuna ukuyiglorifya bona bodwa ekutheni mfowethu thina hayi sizokwazi ukuyilapha leyo nto bebe beqamba amanga mntaka baba lento le mele uyibuke ngeindlela zonke the medical condition nakhona bese uyibuka ngendlela yesintu uyabo ukuthi ukuthi lento le ihamba izicina kuphi yabo nakhona mfowethu lapho uthola ukuthi umuntu mase setshenziwe kuzoba nezinto ezenzakalayo uthola ukuhlalisisa usiyaphuphuma mukuhlalisisa usiyaphuphuma ngoba wenze njani usetshenziswe uthola ukuthi omunye usetshenziswe mfowethu umethi nje usabathe uyazama iminyaka akwenzeki yabo kwagangwa ngento yakhe yangaphansi yabo and then emva lapho uthola ukuthi abanye mfowethu beqiswa ngoba kube nomeqo awudingi nanokuthi mfethu uzuthole ilento into yakho nje mike yagovozela umuthi othize obekiwe owulayini waweqa wena kwaqondana into yakho lesuke ekukhulunywe ngayo phezulu kwalowo muthi omnyama uyacindezeleka mntaka baba bese uyavaleka yabo thothi manje awusakwazi ukudlula kulama process abantu besifazana so manje ke mkhulu uma umuntu onjalo sefika kuwe mhlambe yini ungayirecommend ukamsiza ngani yeah mfethu ingakusho mina zikhona imbiza yabo ngoba nginazi imbiza zomuntu mhlawumbe owaterminator owaphuphunyelwe isisi nginazo lezo imbiza lezo zokuthi umuntu akwazi ukuthi ayiclean isinye ukuze kungeke kube khona inkinga ehambeni kwesikhathi nginazo futhi nakhona imbiza neminye imithi ekwazi ukwenza ukuthi ube fertile yabo nginazo futhi imbiza nazo zonke lezo zinto mfethu ezikwazi ukucleana isinye sakho umune inkinga zokuthi mhlawumbe awusayi ema periods kunjani abanye ke mntaka baba uthola ukuthi omunye akasayi ema periods ngoba umzimba wakhe usugcina usu-adjusta birth control yabo ngoba abanye uthola ukuthi bagcine beprevent iminyaka umuntu mhlawumbe usena 15 years prevent yabo igazi alisaphumi ngalendlela leli mele liphume ngoba ukhumbule phela abanye beprevent igazi liyabazuma livele liqhamuka seliqhamuka after 3 months yabo selikhathele ukuthi libambele lifuna ukuyikhipha ngenkani liyikhiphe and then emva lokho after lo 3 months loyo phinde kuhlala umunye mhlawumbe 5 months phinde kuthi phahla kancane yabo naye ibuza ukuthi kwenzakalani kanti igazi uNkulunkulu wadala abantu besifazana ukuthi kumele bahamba baphinde bekwazi ukuthi ziklineke izengaphakathi zabo ongazi ngoba kuyimfihlo kaNkulunkulu ukuthi why umuntu wesifazane kune in a certain age kumele kube ukuthi uphuma igazi njalo emva kwesikhathi esithize imfihlo kaNkulunkulu ke leyo mntaka baba bona belungu sebengasho ukuthi cha usuka ama hormones kusuke kukanjani kusuke kunjani ngoba phela abantu abafundile bagubha bazi bayofika la uNkulunkulu efike khona bese sithi into eyodwa uNkulunkulu engeke azayivumela ukuthi uyazi ngenxa yokuthini ngenxa yokuthi uma usuwazi leyo mfihlo leyo uzofana nokuthi usuwazi manje ukudalwa kwezinto ngoba phela ukhumbula ukuthi ukwakhiwa komuntu kusesinyeni somuntu wesifazane so kunezinye izinto abangayifunda bazazi kodwa kube khona ke ezinye eziyimfihlakalo kaNkulunkulu angeke azavuma ukuthi zaziwe abantu but ezinye uthola ukuthi uzozidedela zaziwe ngenxa yokuthi ufuna ukufundisa ngamandla akhe yena ukuthi ngifuna ningazi ukuthi nginamandla amangakanani mina so injalo mntaka kodwa ngeke inga kumele uyibheke enhlangothi zonke lento le kodwa ke mkhulu ngiyabonga kakhulu ngingathanda ukuthi ke laba bama testimony hayi mfowethu ubala lo mntaka baba ubala mfowethu asihlale phezukwabo sihlale phezukwabo okay hayi mfowethu mina nginankinga yabona le ama testimony futhi ave ngijabulisa kakhulu ngoba ila khona abantu bebuyelwe ithemba ngami yabo ngibonile bayithandele la episode yokugcina esigcine siveze hayi mfethu sibangena kamnandi kodwa bese bangene ngenkondlo bathi basalandele leyo nkondlo kusamnandi sibashaya ngeinformation bathi basamnandi sibagixabeze ngani ngetestimony ngiyakutshela wena bese siyabakhethela kanje yabona namanje siyakhetha sitshengisa kona ukuthi asibuki lutho ngicimezile nje impela ngicimezile ngena nje noma ikuphi kwangangena nje okay asimuzwe inkinga ke uJanuary labantu laba mfowethu abana data so kumele sibafonele straight call and ngiyabona njalo kusawuyena lo muntu lo esimkhethile at least inamba ivele client vele yabo so ngeke uzwazi ukuthi uyena muphi umuntu
Ayishathula. Hayi ngokwenzeka. Yeah, misiringi siringi. Qhamuka isiqhamuka. Noma mhlawumbe uthini sishaye network. Akwazi kodwa. Nazo. Hey, ingcingo zabelungu. Funa isineke. Thokoza. Hello. Thokoza Gogo right. Yaphila njalo. Hayi siyancenga salukazi. Yazi phela lana Gogo ngithe ngithi ngiyabheka kwabantu abangisendela ama testimony ngakuthola wena. So manje ngishutha lento yami yaka YouTube wena Gogo bengifuna nje uthi halamuzi usho ukuthi wathenga liphi ikhambi kwakuhambela kanjani and kuhambela kanjani namanje. Oh, okay, ngicela ukusuka kancane nje emsindweni. Alright, hayi sokulinda Gogo. Ngathi usiphathele indaba ezimnandi. Ufuna ukuqhela nje bangasalokho. Yebo Gogo ngilalele. Khulu uqala kwami nje mina ukubona ukuthi special. Isenzani kodwa le network manje ingathi sifuna ukubreak ilentuzana ivoice yakho. Awuqale phansi futhi usho Gogo. Ngithi u-order kwami uqala nje mina mkhulu nga-order i-pink water special. Awuzwi pink water. I-pink water kukhona nesikhafulo nje nazo kukhona nje ama-product amaningi. Yeah. Kodwa-ke kahle engangikufuna nje kwakuyi-pink water ngoba yiyona esematheni ngaleso sikhathi. Awuzwi ngase ngiyisebenzisa nje kwakumnyama nje izinto zingahambi kahle angempela bekade ngisesikolweni ngaleso sikhathi leso ngaphasa nje mkhulu kukhona isifundo bekade singisokolisa kakhulu ngaphasa nje kahle wasiphasa nje kahle ngaphasa kahle kakwazi ukuthi ngidlule kuso ngasebenzisa ukuthi phela ngibamba izinto beziyalena nje kungahambi kahle kungamile kahle Gogo ngase nje ngisengeke nokutexta sengeke konke nje angingisebenzise lo msomboni ngizozibonela umuntu seyangifonela nje undendende nje singithi awuthinge ubaba wasekhaya yebo useyayibuyela yena uqobo sengithi angihambisi-ke ngisheshe ngigqumele ucinga into engithi ukulalisa kancane udlala i-hard to get Gogo nkosi yami imithi yami yanigangisa-ke manje sengihange ngibuke nje angempela kwahamba kahle njani ngiyiphathi kulo-ke hayi kahle awuyiphathi yani Gogo angizwanga lapha angiyiphathi nje ngesikhafulo mkhulu wabuye esivinini ngo-reverse usahlele lonto endala-ke futhi wenzeni usahleli nje lonto endala nje akafuni ukugudluka uthule kuthe chwaka uthe du hayi wena Gogo umthakathi oqavile kodwa phela Gogo sithakathele indleleni zethu akukho kunye Gogo yabo mesingayithakathanga imali sangathakatha into zethu ngoba phela uma usuke uyithakatha lezi zinto Gogo usukuvikela ukuthi ungabi khona umuntu ongafika ataphuna into yakho noma kanjani awubulali uzilungiselela ikusasa lakho nenjabulo yakho ngoba kusuke umuntu wakho lo okusukelile wagcina mhlawumbe nawe usu-invest iy'khathi ney'nhliziyo nazo zonke lezo zinto manje mese iphukile ufuna kwenziwe njani ngempela siye siyikhulume leyo nto hayi kunjalo nje uhlale kuwe phela ungathi uyabhidlika futhi hayi Gogo ngathi ngale kuhambela kahle Gogo qhubeke njalo uma ubona ngathi khona inkinga usondele la eduze kwami siyinqobe lempi lesuke sibhekene nayo Gogo yezwa angisasukanga nje mkhulu angisasukanga okay ngiyabonga kakhulu hayi asiyibambe lento size siyofika ekhuleni sibe ogogo nathi siyabonga kakhulu alright salukazi ube right ke yezwa siyabonga nibe right impilo thokoza hayi mntaka baba singabusachitha isikhathi asilande omunye simuze ukuthi omunye uthini omunye phezulu komunye yabazojisa umkhulu namanje usayihlanyela namanje noma kunyaka omusha mele sibe happy kwasho bani ukuthi enyangeni wofika ukukhothamela ukubheke phansi ubani wafika naleso style leso bele besaba inyanga engakwazi ukusebenza ofake la sibo uyangena ngene noma ikuphi la inside okay hayi kuzingixeka abafowethu abasebenzayo bakhona abanye abasebenzayo ukuthi ngicasulo yilaba abafike bedlale ngengane zabantu la bengakwazi ukuyisiza Thokoza Thokoza alright salukazi
Right, wena njani? Nge-right gogo ngijabula ukuzwa izwi lakho lana gogo yazi sishutha into yethu yaka-YouTube manje ngiyabona gogo kwasinikeza i-testimony bengisacela nje gogo ukuthi uthi halamuzi usho ukuthi wathenga liphi ikambi kuhambela kanjani and namanje kuhambela kanjani. Yebo mkhulu. Okay, othi-ke ngithikancane. Hey nihlele emsindweni nonke. Yeah. Ngathenga kwakuyiphi manje ikhombo ehamba ne-shampoo. Awusi. Ngikhohlele noma uBlue Hey wena ulandeza kudala ngempela hey sanama shampoo ispecial anginaso. Angisebenzise sona. Ngase ngiyasebenzisa-ke bengisakhulelwe. Nkosi yami ubusakhulelwe. Phela idatha yena. Yebo ngilalela gogo uthi ubusakhulelwe kwenzakalani? Bengakwenza okuningi njengokuphalaza. Ngoba ubusakhulelwe. Yebo ngasebenzisa ngisakhulelwe ngase bengigquma kubuye ngigeze. Alright. Kubuye ngigeze. Yeah. So ngase ngifonela ka-RTI ngangi-apply ka-RTI. Ukhulelwe. It was my first time ngifonela lapha. I don't know for how many years ngi-apply kodwa ngafonelwa-ke kulo nyaka. Wawusebenzise liphi ikhambi lapho gogo? Ngasebenzisa wona uBlue Magic bengigquma ngawo. Yini manje lokho ufana noma isiwasho esimhlophe. Yeah, iswasho sama-bless bese ngalokho uyagcoba wenze yonke leyo nto le. Yeah. Hayi gogo akuyangijabulisa ukuzwa indaba ezimnandi kanje. Angizwanga? Ngahamba ngabhala i-test. Emva kwalokho ngadlulela on the next phase. Yeah. Of which enye test futhi amalokhuzana. Ama-assessment engelandelayo. Yeah. Ngisalindile ukuthi bazongifonela yini ukuthi za gogo sizogeza gogo woze ebhavini sizogeza fast. Khona bezosheshe bayenze lento. eGoli. Kanti awukho eGoli gogo. Nginonyubhodi ke Nxese gogo kodwa thenga le combo ka500 gogo uthi ukugquma ususele ubumnyama nje ade mhlawumbe ububhekene nabo nje bade kuyifestival ngoba phela abantu bagangile gogo uthi ukugudluza nje lawo makhizane lawo bese emva lapho kuyalinda ngingaku-edela ke into ezincane kulento yakho ya500 gogo ukuze uzokwazi ukuthi uthole lo msebenzi lo ngoba ngifuna leyo testimony manje sengilangazelele yona ke manje. Right mkhulu ngizozama ngizolungisa u500. Hayi mususu ready gogo ungaze uzuyifakela ipressure mususu ready salukazi. Ini phela nini fana special? Hayi asabi nezipecial manje sengakho imithi nga1 enisuke nikhethile ngaleso sikhathi. Okay mkhulu ngiyabonga ngizokwenza njalo ke ngifuna ukubizwa bu. Alright. Ngiqala nje ngoba ngijasi akazi it's been 5 years ngi-apply ema-post ingabizwa. Ngiqala kulo nyaka. Gogo hayi. Kuyazwakala salukazi. Kodwa akuzolunga gogo yezwa. Ngiyabonga mkhulu. Thokoza gogo, thokoza. Hayi mntaka baba. Cabanga ukuthi sesiqedile mfethu. Umfethu abangaliboni leliqiniso shuthi kahle bafuna sikhumule sambe ngezinqa phansi phela muze unjalo. Ngoba phela silenza iqiniso siliveza obala mfethu. Akukho okunye esingakwenza ngaphandle kwalokho. Isinaba plan noma badef. Kodwa mkhulu sibakhumbuze laba abasha. Yeah. Nosekhohliwe nje ukuthi ukuphi utholakala kanjani. La ngikhona. So mina la ngikhona bakwethu ke ngise-Paramall opposite ama-Towers e-Orlando eSoweto ukuthi uthenge mhlawumbe umuthi othize la ekhaya uyakwazi ukuthi ufike uzocollecta nje ubona sihleli la indawo la kuhlala khona abantu indawo yami it's welcoming ngathi akona futhi kakhona la kudayiswa khona izinkambi bese emva lokho Friday Saturday and Sunday siba namabhavu la khona umuntu ke eza nenkinga yakhe asitshela ukuthi yini inkinga abhekene nayo bese ke emva lapho ke senze njani thina ke bese ke simhlanganisela umuthi ozoqondana nezinkinga suke esichazele zona ngasichazele zona nje kahle bese emva lokho ke Sunday sisabantu emanzini abantu ke sihamba siyobageza ke empophomeni noma emanzini ahambayo ukuze into zabo izoqhubeka zihambe sihlambulule nezidalwa sibuyise nenhlanhla nje sike yakudukela and then emva lapho yebo khona amakhehla
ngiyacabanga ukuthi mfethu ngikusho konke. Cha ukusho konke mkhulu. Yeah, kukhona la kusale khona mfethu ungikhumbuze. Ngaphandle nje ukuthi hayi bangalike mkhulu basubscribe baphinde futhi basifice khona kule YouTube channel ngokuzayo. Thokoza. Ngintele ngumfana kagogo umcebo ocela ngokwenza bakhe ola lokho bejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe.